se osjećate sad? Moram da kažem da sam jako onako srećno ispunjen, jer ovo je ipak u srcu Beograda jedna lepa manifestacija, vrlo opuštena, vrlo udobna, ima svega za svakog nešto i super se osjećam. Videla sam da je supruga pored vas, naravno. Koliko vam znači njena podrška? Uvek, naravno. Pa to nekako kod nas je normalna stvar, da jedno drugo podržavamo i prosto ja volim da ona tu sa mnom i uživam. Leto ćete, pretpostavljam, provesti radno. Da li ćete imati vremena za porodični odmor sada kada je Kosta sa vama? Pa ne, Kostakija vodimo sa nama, tako da ja ću malo više da radim, ali prosto volim da će on biti na morskom vazduhu, to bebama prija. Super je osjećaj, stvarno je fantastičan osjećaj biti roditelj. Naravno, nikad tu ulogu nisam prekidao, jer Mina već ima sad 19. godina. Ispunili ste obećanje i snimili ste pesmu sa Danielom. Recite mi koliko ste se provodili na setu? Pa bilo je super, jer to negde potpuno, mogao bih da kažem, jedna zaokružena priča mog mentorstva, njegovog učestvovanja u X Faktoru i da kažem da posle tog takmičenja nisam zaboravio na svoje kandidate. Ako mogu, pomoći ću i Majdu, naravno, tu sam. Znači svima koji su negde bili kod mene, ja ću se truditi da pomognem. To želim i svim ostalim kolegama koji su bili u žiriju.